Cette poésie kabyle, cette poutre fêtière de la littérature orale kabyle, et pour utiliser encore la belle expression léguée par nos aïeux, c'est par la poésie que nous pourrons entrer dans un autre domaine de notre littérature orale, c'est-à-dire les joutes oratoires, L'objet de mon dernier livre aussi, c'est évidemment sur les Timsara. Alors, voilà, après ça, Gizlen, dans les joutes oratoires, l'ent atas كحريشن. ذا شو نسيني حريشن ساعة نزال اللي يونو حريش قانا ستيمسال وزرعنا ماذا إلى تشفى تيمسال ميك ونديني يون ديال مثل ذا شو تمثال إكسرين مشيش. ذا وين رز ديال لكني اليوم مناي ذا ما زيكني وما تشورنا كي يدير كان بابا عقد جدي غفني رحمه ربي ذا ادخل من هكا ذا قواس تدير يساسيون سيركل كي ذا اليوم مناي سي لو كافاليي مناي ورنو سي الموديراتور كي يقول لك كي زاهر سي الموديراتور ستادير الانسان راه دينيني ويهين كتيف دو إنيد ثمسنتيني لا نسدي كرديني هذا اختار وين يساعدفن انا غادي ديني غاكوي تربحتني انت ثلاثه تمثال اكسراين مشيش نتا يوان هذا اختار باش دير وين يديوفان السيني وين يسعى انت فوناس ذي الربيع وسي صروال الحشيش وين يسعى يا الركاز اللي تزخو سيقام كسايغ قشيش دير المثل ولا إلا قاينا الثمر الستنية la rime il faut qu'elle se termine avec le mot فما من تمثال يعني ماشي شني اكني يتفكس ايش إلا هذه فك اكاديا يعني ثيري الاثنين سلاقيه وجيب قارن تمثال ذا شو باش سبب غاري مثلا عندنا نظام الجيزران ذا شو اذا غني يفير باللي Marx, puisqu'il était question de mode de production kabyle, c'est-à-dire d'économie. Mais Marx a dit le communisme. Eh bien, figurez-vous que Freud également a été en Kabyle. Et bon, ce serait prétentieux de dire qu'il a appris la psychanalyse en Kabyle, mais en tout cas, je suis certain qu'il était arrivé à une époque où il y avait justement des séances de psychanalyse. Donc, pour vous dire l'importance des Izlis, ce n'est pas une chanson, les Izlis, ce n'est pas une chanson. C'était une joute oratoire qui était extrêmement importante. Pourquoi doublement importante? D'abord, c'est parce qu'elle était mixte. L'un est Gazen, l'un est Thlawin, l'un est Mziyin, l'un est Mziyin, l'un est Warash, l'un est Khchichi. Ça, c'est déjà un point extrêmement important. Et ce qui est important également, c'est que c'est inscrit, c'est codifié. Alors codifié comment? Qarn di Gizlir izmer yiwen tezmer tmeṭṭut ad-dini ayen is-yehwan ama i wergaz-is ama i wayeḍnin d acu qarnen di Gizlir illan yella arbara war ccḥna ور يزمر أن يوانا ولا تفشخنا ما إلا ثنا بكرة بفريق جيزلي زمر قصتيني اليوم داشي لا قصتي دينا نص المعنى ماشي كانت تسقسار في الجوال
دغا يجيني دارني يزلانا كيني وفير بلي dans ces séances, c'est une véritable vraiment séance de psychanalyse. إذا دينا كيزلانا كيني ودوي غير يعني غطاس ودياوي كان يون المثل داين يستهاشن خاطر enfin je vous renvoie à mon livre parce qu'il y a des choses je dirais qu'ils ne se disent même pas en public aujourd'hui tellement les Kabyles étaient en avance sur leur époque. C'est incroyable. Et on devait y a qui youn yizli kan yir youn qchish yir mزير أكثر مزيف تعدى الثرة يظفريت يخسريت وتقشيشني وساعدني برا. Donc c'est l'isli entre une jeune fille et un jeune homme. Cette dernière donc ترجع من يقمنا كويس ندوارنا كي كيزلانني بكير. Cette dernière l'interpelle car les intentions, je dirais, du jeune homme n'étaient pas claires. Celui qui veut prendre femme, qu'il apprenne la bienséance et le respect. Ce n'est pas le regard de côté, il y a qui fera pâlir le bijou. Le bijou, il y a un nitzef. C'est un bijou. Ce n'est pas non plus le burnous qui impressionnera la dame. Comme on disait autrefois, une jeune fille aime l'homme qui connaît les règles du savoir-vivre. Sinon, s'il veut du couscous, il n'a qu'à marier sa sœur. Voilà. الناس ولين باللي واقي يسير باش يستنى استقبالي ناس ويفغان هذ يخصمطوث يلمذ القياسات تيساس ماشي لا عوجو طيلي راه يسخصفنا مقياس نسافر مانيس لا مقياس ان بيجو ماشي ذا نفسا وفرنوس Araitini Lella, c'est-à-dire qu'il va être. Tini, il y a le prénom qui est revenu aujourd'hui en Kabylie. J'ai entendu plein d'enfants qui s'appellent Yanni, c'est-à-dire c'est Farid. Farid en Kabyle, c'est-à-dire Yanni. Yanni qui étonne, quelqu'un qui est étonné, qui est unique. Nes, l'armée, Mathilde le Souvarnos, Araitini, Nagaris, Chinlanes. Et quel qarn ziknia, في المزيف يحمل نرجاز يسند القياسات تيساس ما ولاش ما يبغى سكسو إلا كان هذا يفكنا الناس خلي ان تي بو ذا شي نوفاد كيزليا كيا نوفاد حاشا كيقولي وين سند تقولي وين تينقول انا فرس نتنطلق غير قارن يبغى انا اللي تجي سكسو غاسيف كيا الناس خاطر ما يولي يمون يسخر ويضاك كنتي نعم هو شوف وين يبغى السوداء يعطيك الصحة كيف هذا إذا ذا شي السنة غير مزينين خاطر دورا تراجون خاطر يمولان كلشي شني حضران تراجون ديال بلي داركاز باش هادي سفيني مانيس بلي وتغريب على تقشيش وي إذا ذا شي سنينا Inès depuis toujours la bienséance est chez nous, ici à la Somprovie. Dans les montagnes, elle s'est faite une grande place. Depuis toujours, la bienséance est chez nous. Dans les montagnes, elle s'est faite une grande place. Ce n'est pas de respect que je manque, ô princesse belle comme la lune. Tu es né là où je suis né. Ne crois pas que j'inspire la pitié. Même si je t'ai regardé, mon cœur est plein de respect. Et ma famille est une famille digne de considération. Notre différend réside certes dans un seul regard. Je peux te jurer par tout ce qui m'est le plus cher que mon but est de fonder un foyer. Voilà. ليش يسينا؟ إني سيزيك القياسة غورنا ذيك دورار فربامور ما جيتي ساسا يخصها غالون جاي شبانا كور عند ثرو الضيل ولا غور ما ستني دا محقور غاس ما إلا غور يتطلع أذرومي وذا ذروم كيسا المجال ذايك ذا خزور سوينا عزيز المجالة القرار يدو ذا نعمر
انا فاك نعاود نكمل رشدتوها في sur la mythologie. Donc, Melody, fait que notre femme a fait une petite pause de 10 minutes dans le show. بعد النوال دوت المشاوت نانا درس تقسيم ديالي كنتي دابا دونك مثلا شفتي مشوها بغدا تصل قام انا عاد درس تقسيم يعني هي معك واش دونك لا نوال après la pause directement le débat puis مثلا avec une vente dédicace oui qui غانا غانا يدرس Au départ, il faut voilà متاع سيت فرنسي استقبالي سيت قبالي فرنسي استكي يا خيرات باش اننا ما نتمسلايا كيديروا استقبالي في دائما فرنسي ناس انجليزي ناس تعرف اذا نتمسلاي في لنا يدو غورنون كونيا خاطر on explique notre société à travers d'autres langues. On explique notre littérature à travers d'autres langues. On explique notre sagesse à travers d'autres langues. Notre histoire à travers d'autres langues. Il faudrait, je pense, qu'à un moment donné, on essaye d'inverser un petit peu la vapeur, ne serait-ce qu'en utilisant les deux langues dans un premier temps. Comme je le rappelais tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que poème kabyle ancien avait provoqué le Mouloud. Il a écrit auparavant en français. Je pense que ça n'aurait pas provoqué le printemps berbère. Ce qui avait dérangé, c'est parce que c'était un livre bilingue. Voilà. Sinon, je pense que s'il était entièrement écrit en français, il n'y aurait pas eu cette interdiction et on n'aurait pas eu le printemps berbère. Alors c'est pour ça en fait que j'ai beaucoup d'attachement à Knékar-Neknir. Je l'ai déjà dit hier et permettez-moi de le réitérer, de le répéter. Quand j'écris ou quand je fais des recherches, j'ai toujours dans ma tête Del Mouloud. Voilà, c'est ma référence absolue. Il a Baba, il a Del Mouloud. Il a Jdi, il a Del Mouloud. Il a Deman Qassi, Del Mouloud. Lesti, il a Del Mouloud. دائما Del Mouloud نيري تسرداو هو سي لي كو فوالا هضره تولي بلي غوري عزيزه طاس il y a une pensée kabyle, je vais commencer en français puis je vais vous traduire, une pensée kabyle ancienne qui résume ce que c'est que le mythe. On dit le mythe est un rite, une énigme qui nous féconde, qui veut planter un arbre, récoltera ses fruits. Qui veut planter le vent récoltera ses sarcasmes. Izrin تمشاو تسفرو يقرب ينغرغلا ويزام تجرى أزدي تشكرا ويزام أظن أزدي تشتضصا غتولي مذاقيني باش يبغانا كونيني مزورانا إلا نتفري ويسارة كان ما إلا نبغى ثمن سنين إلا كنا قارنا كنيا أنا الزوز شي طوح خاطر نكوني نفاد لي مزور أنا قارنا سن أتمورث ماشي لا تمورث سو سون لي زوتوكتون تولي من مغار نزيك مالا ديالي ومغار تمورث نكوني ذا تمورث ذي كوكاري دي الفروري أكيد قال جدي ثار مرضي قال من نكوني ذا تمورث فهموا بلي غتمورث سو سون لي زوتوكتون سو سون لي بوبل بروميي داقيلا قنفهم بلي نكوني en tant que peuple amazigh, en tant que peuple berbère ou amazigh ou aziron, nous sommes parmi les peuples premiers que la terre ait vus. À ce titre-là, je veux dire que nous sommes peut-être un peu plus importants que les peuples nouveaux. Et à ce titre également, notre langue est d'autant plus importante qu'elle est parmi les premières langues à apparaître sur la terre. Elle est parmi les premières langues de l'humanité. Et bien heureusement, puisque vous êtes là, nous en parlons, je pense qu'on est sorti du tunnel avec les Knékar-Neknir. Si je jette un petit peu un coup d'œil, un regard vers les années 70, je vous dis sincèrement que c'était un regard de désespéré. Je pensais qu'on allait mourir. Voilà. C'est pour vous dire que le fait que nous soyons là aujourd'hui, c'est comme un rêve. Voilà. C'est quelque chose d'inimaginable. J'aurais jamais imaginé, il y a 30 ans, je suis arrivé en France il y a 36 ans, je n'aurais jamais imaginé dans les années 70 que je vous parlerai de littérature orale aujourd'hui, kabyle, surtout au Canada. C'est quelque chose qui est inimaginable.